lagi. Mabuk. Lepas dulu ya. Lama pak. Lama penure gue. Ya piti karo. Sila to, gue macam itu lah peminu. Ya kuasali sama ciri. Andre guru kerja lo peminu. Sembarat itu elemen. Dede, dede. Kesalahan teknis itu selalu nih. Yang mau ke 10 liter ya bro. Sila tapi macam itu lo. Kondisi kan. Sebut. Engkau lo cerita kok. Ayo. Iwan nih. Makan repi. Jadi boleh. Seandainya dia suruh Milo doang. Udah mau lagi Andre tuh api. Sekarang belerok. Kacau dia. Macam itu kampung ngasih kakak apa? Ini boleh bawa ke cuma tepuk. Itu tuh. Maya dong ni boleh malah aja. Lu puluh tuh kado deh penatamu. Nah kalau boleh deh aja deh. Ya tepuk. Awe, deh mau tebel. Kamu apa? Rukang. Ya lampe, mama sasar kampung ada dulu limit capana. Karena napung amat rena na sila ada atau terina ketengan ni. Bicara mabo sih. Awe. Bel-bel sojo gitu sebut. Kamu apa kero? Jadi kampung. Sapi ba, sapi. Lopo. Bulu na bawang. 5 kampung negara. Minsan apa kero? Yang keker gendrang. Dicoba di tete. Itu toma ada rembeng dan cili. Kita apa ya? Gendrang agen ya. Nama kabura gendrang apa kelopo. Tapi itu toma ada remeng. Ada makan. Iya kau melipu no. Siapa? Puasa ngangka jumu. 30 ribu ini dia penasirun tuh. Dia mana rungkang? Pasang geruk kamu. Pasang geruk kamu. Asir kamu di bakun raw na di penalaw na da pilampina rukangi. Uli sapi deh. Pasang ngangka sapimu. 5 kampung. 5 kampung ulun na bawa. Ya tuh lo ke buan. Rokang. Yan na aja juga gendrang. Naro to mabo. Manok. Mabo. Iko mabo. Iko. Semantoke. Iko tuh semantoke. Boleh. Yang kami itu. Ya ada yang boleh. Ya agak. Mama beri mana kerja lu cek kamu kur. Penangkar di tua di wajawan. Batu ane dah. Pengobang otomatis gue pelempang si amone. Masa jago lem. Lupa lepat itu. Pasti kata lena. Lupa lepat. Pengotong pelepang. Mata bedoy na. Payaging. Iya semua beli diganti-ganti kayak beli piyo. Jadi itu wani kan dia beli pang kok. Saya. Kerja kau telah apa ke pelepang ni mengiwah pak. Tole nang piyo mir si bau. Yang kira tahu betul betul. Hanya otot. Ayo datang otot. Polisi. Jipa. Apa? Tidak jipa. Diam. Sebab melewa bapak. Kesarko. Macam mana jipa? Kenapa ke badi? Ini pak, anu untuk tusuk-tusuk telinga pak ini. Gini. Ikut kantor.
mah aku na rumah do korak ka aja. Seru temelingkat oleh dua papa. Ba bidapi makmu. Tiba pak, pasti pak.